Oi? Hah? Mentai aktris di Lapang Hills. Mentai aktris Lapang Hills de pemilih. Mentai dan hari ini berkait kan ingut kini kinong shot. On shot hari ini kah? Music video trong cái Dhaka Escape. Toilet kan? Bang section buat dan video show. Dah, warna habis ni. Kita nak practice sekarang batai ban shot kini dan batai sebab Elvis kun ban shot dalam ni Kongri Syam so. Ang tu apa? On the sets, bagi like film tu. I got short.